مصطفى عباس نوجوانكي خلقي روجوفي كورسانه تمنوي 15 سالن لألمانيا الباجاري بوني دمينه بتنه بقاچاغيجه كوباني دركتيه تشويل ألمانيا باوي بهتري 10,000 دلار امريكي اللي خرج كريه دايا قاچاغجيان نها جنك ألمان كو هفجين ايوه كرد عفرينيه خدي لي دركتيه و آلیکاریا مصطفی بکی حتی که تمنوی دبا 18 سال پشتی که ما کار خوال جم ارتل خلاص کردم چون بونه من اودیت به تلفونه من پروگرامک اصلایفک لگلوی چکر بارانجی دباری هنک جاران هوا نخوش بو ده ترین داجی ده نافبرا کولن و هولیر دا من او پروگرام مونتاج کریه لی تماشا بکن یعنی به تلفونه اون دکارن پروگرامان چه بکن و حمود تشتی خوشی ریکو پیک بینن سر اکرانه بنرن سر پیاتیا مصطفى عباس چیه؟ اف خورت دلال ناوی مصطفى عباسه دما از هوليري بوم من بهيست كو خورتا كيش كوباني الفيدريه بابو دايكي نوي نلفرن يعني بتاني لألمانيا مالباتك ألمان خانم ألمان اللي هفجيني وي كرده خدي لي دركتنا بخيراتي بخيراتي ألمانيا كيف مقالك هات كنت سلامت گیشتی آلمانیا تو چه هاتی گیشتی آلمانیا تو چه هاتی آلمانیا مصطفى از به چوم شامه توش کوبانی چوی شامه آره شامه دا چوم لیبیا چوی لیبیا به چه چوی طیاره آره طیاره چوم آها به چه کوبانی چوی شامه به ماکینه چوی شامه آره باسه چوم چوی لیبیا چوم لیبیا را سفینه چوم اوه به گمی چوی ایتالیا آره ایتالیا چند ساعتان چند ریان گمی دمای نه به ساعت بروجا بود بروجان گمی دمای آره او در دور 7 روزا آنی بود 7 روزان ود ناو آویدا بود آره 7 روزان د ناو آویدا بود ترسنه بود ترسه بود 3 سال پیش آوه میمرن والله کرد بود نه کرد بتره چند کس گمی ده بود تی بیراته آره در دور 450 500 چه خاص پره دا ایتالیا های آلمان یعنی همو در دوره نه 10,000 بلکه باویت پره ده اینجی کرد آره گیده این کرد نال کوبانی نه آره باوی من کوبانی تو بانو دنگ دکی؟ آره بانو دنگ والله اتصال ويسباس رندا الحمد لله در باستوه اون چیزی که نشیده اینا در مبسوطی والا در باستوه خوش آلمانیا آره خوش مصطفى از بری 23 سالان هات ما آلمانیا الوی داریم من باجار منه آره یعنی باجار منی دویم بون باجار کی بچوکه باجار کی گلکی خوشه و گلک سالین خوش پیشت انا مصطفى آره بخوینه بخون برای دخونم آلمانی فیر ببه برای هرچی آلمانی پشترا خواندن جامعه بخوینه پشترا کت آلمانی خواند جامعه خواند و دی کار راحت بده مصطفى عباس او خورتي كو تمنوي 14 سال لفيدري لبونيه كارولا موسى بيرا مجولد با كارولا كرديجي زانه لدبيجه كرديه من تيري ناك بوكا كردانه كارولا تشاو مصطفى ناسكر Ich habe mich beim Jugendamt beworben, eine ehrenamtliche من خو دایره جوانان تو مارکر جبوک از با اوای کی خو بخش الیکاریا جوانن بیانی ین تمن وان کی می 18 سالی بکم از لوی دایره 6 هفتیان بشداری ورکشاپ بوم من پرسکر از دکارم نو جوانه کی کرد ببینو الیکاریاوی بکم جبر کو اسنه کی به کردی داخبم وان پیشنیار کردن کو از به مصطفى رم جول ببم wurde mir dann Mustafa vorgestellt. اون چه وجه فهم دکن مصطفى فيري الماني دبه كردي زاني Mustafa lernt jetzt Deutsch. Ist seit dem 12. مصطفى نها فيري الماني دبه او جمها دازدي ول دبستانيه
او هیدی فێری ئالمانی دەبێ ji ber ku ئالمانی zimanekî zehmet e. Destpêk em hinekê bi Kurdî axivîn, hinekê biriya wergera Google, hinek caran jî biriya Google wergera Erebî, lê ji ber ku ez bi Erebî nizanim, dema ku tiştekî zehmet heva jî hev jî nê min alîkariya min dikir. Google-Translator, weil ich kein Arabisch spreche. Aber so können wir uns einigermaßen verständigen. Wenn das gar nicht klappt oder wenn etwas sehr schwierig ist, dann bitte ich meinen Mann zu übersetzen. Die Fahnendicken, was dick denn? Karola خدمتك gelekî mezin Kurdan ra kiriye birastî berî bêhterî 30 salî Karola nas dikim Kurdek nemaye û nehatiye vê malê û Karola xizmeta wan nekiriye. Tu jinekê hêjayî Karola birast. Gelek spas, zor spas. صلاح الفرع صلاح او صلاح مرحبا شو هي باشي روی باش چاوای باشی نبي جاميري جمرا قوتكو مصطفى الفيدري مصطفى عباس صلاح جعفريني صلاح وتشاو مصطفى ديت ولا ما مستفاد دريا اوي روزنامه بوني بلديه بوني بانك در روزنامه ده بلاف كيربو مالبات المان الدكانين زارون كيمي حجد صالي كان بالكيلك وان للرخوان بسكن حيا عمري وان دبا حجد صالي كي آمدايا ما فكرين مگو اگر كردك دناف هبده يا كرد يا كشبه يا خورد به امي خودي لي در كيفن شانسا ماشي مستفاد دركت شانسا ماشي مستفاد دركت هو جيب شانسن مصطفى جيب شانسن هر دو جيب شانسن كم سال انت الالماني والله از بود 44 سال المانيا 44 سال الالمانيا تجربه وي بيتره اري شتي مصطفى جرك شبكي صار بري هر تشتي جرك مصطفى باش فيري زماني الماني ببه بعلم زماني الماني زمان بنجها اگر تو پیش کتی حمو دری بعد بس بيرا مالدكي طبعا بيرا چدكي بیرا دایکا خواهد کن بیرا باکی خواهد کن نا باویتا دایکاتا تلویزیون رودا دایتا ببینن اوجي احمد خورتكي جي قامش لويا احمد هاي دمينا يعني او مصطفى بهبرنا كاس احمد هناك نيزي كتبت قال لك دريجي جي احمد من ما كان جاب ناسكر والله امهاتنا بدك كان بيدا بو او جي هات جمن بس ازدري ويناك هات مصطفى احمد بري تلورو هاتم بدر كز المدرسه ومزهاتم دواي هنا كانوا هاتنا شون اما خد دودان اسكرون زركت كرد بو حتى كنا كده ما بالي ابنا جيانك خوش دريش لالماني دربس بكي هر هذه كيفهم قال لك بفيت تلفوني من شكر بري خاطر جواب خازم